Alright bafowethu ngiyabingelela igama lami nguSiphiwe Ntombela bafowethu njengamanje sila ku media briefing kaMthandeni music experience bafowethu summer experience njengamanje ecela ungami lapha neqhawe lesizwe president of the Bhinqa Nation baba umlando ninjani ba sikhona mfowethu manje cha mana echa letha ngiyibu futhi ukuyibambela hayi lutha kwenziwa njani SABC awenziwa ayikho lo la ubani owasiqala lezinto mana interview wena mina ukuthi what you are fucking doing here let ithi what play lapha isasebenzi yeah qhawe sikuphi la sambe ngama question ba okay sikuphi la osikumthandeni summer experience ezokwenzeka ngomhla ka 3 eJanuary siseThekwini la kwi media briefing oh yeah ngiyabingelela bhuti yeah yebo so qhawela kithi mhlawumbe nje mhlawumbe ungathulela abantu nje ukuthi namhlanje kade kwenzakalani lana kwiMthandeni summer experience chabe kubili mfowethu umlando ongakazowenziwa umuntu emlandweni ngamaskandi jikelele since the dawn of democracy and the dawn of maskandi music ukuthi uMthandeni kube khona iartist not emaskandi kuphela but artist in South Africa shop right after haze bekwenza ukuthatha ibizwa kuthiwa a song of the summer song kumasama back to back akazi ukuze kwenzeke so angikwazi ke ukuthi njengomuntu ophethe ngalosikhathi isilo sicacisile ukuthi ngicela ningilinde ngesikhathi sami ngizokwenza izinto zami nawe yenza izinto zakho mangabe izinto zami mina tswi nami ke ngithi nami njengomongameli wamabhinqa ngenza izinto zami ngithi mina umlandweni wami ngiyancoma ngithi for konyathi uyijabulisile iningizimu Afrika bajabulisile abazukulwane abangasaza ngakhona abazukulwane belembe bajabule ba happy nenkani yakho ubuqhawe bakho uphinde futhi wasabalalisa umculo ngamaskandi ubeka emazweni omhlaba into engakazi sizibonakale kuleli izwe laseningizimu Afrika kade ngelo kabza the small laphana kwamashu ebabaza ethi in the history of our music in South Africa this is the first time kodwa ngoba engekho kumthandeni uqhawule mina wangixawula ngathi mina othathele zondondo evele qhawula umnikazi wazo mina ngoba yimi umnikazi wembongolo sararasatso yeah kodwa ke qhawula kethi mhlawumbe uma mhlawumbe usunga mhlawumbe uqhubeka nje mhlawumbe ukuthi abantu mhlawumbe uyakhwehlela lo muntu uyakhwehlela awuthi ushayele isipele lesijiki khona isikhwehlela lo muntu lo yeah so qhawela ke mhlambe ungakhuthaza mhlambe uthini mhlambe kubaculi ekwenzeni mhlambe nje imlande kanjena mhlambe yokwenza imicimbi nayo yonke into ngoba siyakwazi ukuthi usithinta njengamanje ikhanda ngempela lendima komculo kaMaskandi ngakho ke umculo uyokhuthuka abantu mabengezona incethe neingcele bani competition yinhle ibalekile futhi ubonga lomunye umuntu kuhle kodwa ngicela ukuthi abaculi abadala bangamendleleni ababonele koba bawashela imhlobo nako baba official Magubane nophuze chemist uyaqhelwa endleleni ungali namathumba akho ngoba umthakathi owedlula umuntu ophatha umuthi musu kubanga namathumba akho ngoba wonke umuntu ozelwe indoda emhlabeni ufisa sengathi engathi ngazala ingane nami uNkulunkulu mangabona noma indodakazi yami yodwa emula noma igana indoda nami igano kube sengufezile emhlabeni banga stage nezingane uyizala khuluma imbhinqo ubuthakathi obudlula phatha umuthi lo ngakho ke ngithi mina ngiyacela njengamanje ayikho into engijabulisa njengokubona abantu bephatha inhlelo besakaza mina ngikuphinde ngibona ngisho emsakazo ngingena mahala I will just demonstrate ukuthi induku engiyaziyo but I will never appreciate me ukubuyela emsakazweni noma ngibe ku TV njengamanje ngibhekene nokuyophatha izwe ngiyobhodloza loludonga lamaqhegu avimbe aplani ikusasa lethu lapha yobe ngekho khona wona elokhethi baba bethu bebe besibulala nakhona ke lemculweni I will really appreciate ukuthi ngempela bafowethu sifunde futhi wes abantu abayenzayo lento abantu abalithola lonke ihlobo lenoni bathola usilingi baze baqhokela phezulu njengalesigqoko lesinequde esikwa round njengenyoni mayihlala lapho bakuthola konke lokho kodwa still abeneli hawu ihlazo uzokwenza umcimbi uncikana kanjena nowengane
uyagiya uyayesuka uyagiya nengane iyagiya yonke into yaxova ndawonye hayi cha bakuthi hayi cha mina ngeke nje mina ngikwazi ukuthula mina Zoso utakiwe futhi suka mana kodwa cha asithinte eqhawe lakithi mhlawumbe neyindaba mhlawumbe ebalekile siyazi ukuthi usuku olukhulu kakhulu namhlanje ngoba kuyizi 19 December kwadlula ke iqhawe lamaqhawe inkosi yomaskande ibhova lakadikadika qhawe lakithi mhlawumbe nje uma ungathinta abantu nje ubakhumbuze mhlawumbe nangomlando nje webhavo njengoba sazi ukuthi ke waphila kakhulu mhlawumbe wena umuntu mhlawumbe oqana noma mhlawumbe wabantu wesibili abaphila kakhulu mhlawumbe nalo ibhova ibhovu lakadikadika umuntu ekhathele ubekhona intamboni lembanana delophodlela sebangonweni nama qophela amazangcolo la khutha khona zonke ingulube mhlawumbe yakini yafa qala ingoba uba nemnyama egcizeke lemhlawumbe enhlizweni ufakazi uwe mhlazana wawukhona nje ikhipha amakhona namafusini unogoshola lenkatheni ngokusaba ngazona ngithi mina lala kahle emfoka Mseleku khulekani kwakhe babe kufake ukuvusa nje malibeni ngakho ngoba uyiqhawe but the heroes never die. Rising from the ashes, the hero who have rise from the ashes. Lokho khoma ngisobala ukuthi umlando kaMgqumeni mkhulu ngendlela esimanga. Kusukela kudala ezalo umalume wakhe emncane emkhulisa ubaba Mahawukela. Wasuka lapho nomuhlu fokakhuzwayo. Uzomkhumbula uMgqumeni kumalanga amhlophe. Uzomkhumbula ebheka ingoma zabaculi abadala. Wasukula amaqembu amaningi kakhulu uMgqumeni kodwa la agqame khona ewuye ugqame kuMgqumeni ngimkhumbula kuma-album akhe o-Jukebox bengenayo ke i-album esegameni likaMgqumeni ayibhala isihloko sayo ngani na ngesizulu wonke bekuyisingisi ngikhumbula o-Jukebox Magic SMS autograph ado maningi yabo so ukubalekile ukuthi wafika lesitayela sakhe savunda isitayela sakhe ngikhumbula ukuthi uMgqumeni wayeyiwele wayenenhliziyo encane kakhulu uMgqumeni nango 2009 ngiphelezelo ngiyaphesheya kwelwandle wafike uMgqumeni wangiphelezela ngo-2009 njengomsakazi wokuqala owahamba wogcoba uObama phesheya kwelwandle the first black president wayekhona uMgqumeni workshop bengiphelezela waphinde futhi wangihlangabeza futhi mase ngibuya phesheya kwelwandle eGoli wayekhona hamba nomnewethu uMlibe Tshitsheni ngakho ke uthe mengasekho emhlabeni imini engohlehlisa umngcwabo wakhe ngathi cha awumi umngcwabo wakhe uyozongcwatshwa nge-28 sesibuyile phesheya kwelwandle hayi ngoba ngangawuhlonipha umndeni ingoba kwangekulunga ukuthi mina ngingabe khona kanye noKhathide emngcwabeni wakhe njengeni na ngoba elokufa kalisheke mase lifikileke kufanele sifune indlela ethize ehlukile yokumhlonipha ngakho ke samhlonipha kakhulu sibonga kakhulu baba Khabazela owayunduna kakhulu ngasikhathi noma mwezi wethu engathi mangikhuluma nabo sokumela phezulu ngongcotshiso kweqhawe kwama yonke into uKhisimuzi wayesemakhazeni uMgqumeni kwathi nge-27 wehla ngo-28 wayesiyabekwa ngakho ke ngithi namhlanje umhla ka-19 ilanga elingasoze lafana endebeni kaMaskandi bagadla uPhuthi Sukela bagadla omfazi omnyama bagadla onkane zamfisa bagadla uMoses Mchunu bagadla oJuluka kodwa ukugadla konsizwa kufana uMgqumeni ufike weqamanqamnqeshe eke waba iziba ngempela eqhitshwa sihlabathi ngithelala kahle emfoka amaqhawe yashiyana eke umoya wakho nobugagu bakho ukhuthazile emhlabeni ngithi umoya wakho eyizukulwane ezikhona abame njalo benza isiqiniseko sokuthi igama elithi music aunt Maskandi alifi futhi umculo wesintu uyathandwa njengoba nathi sikhona nje siyibeka induku ebandla siyogiya siyophosa umkhonto ezizukulwaneni ezayo yabo mhlawumbe indaba ezitha mhlawumbe 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 nje usubheka nje mhlawumbe ngokwakho njengoba mhlawumbe esikhathi samanje ukhona nomuntu mhlawumbe ongasho wena ukuthi hayi usivale thaqa mhlawumbe isikhala sebhova njengoba abanye mhlawumbe bayebesha ukuthi hayi mhlawumbe akasoze wazalwa mhlawumbe uyovala isikhala sebhova wena umubuka nje njengomuntu owangemela umculo kaMaskandi mina njengomuntu ongangiyizi nongayile nale umehluko ngaba ukuphatha sona isiginci kodwa umthandeni kuyingezo
nasephakamiseni ubunoni emabhincini uzivalile thaqa isikhala sebhova waze wedlulela waledlula nalo ngoba lasheshe lahamba bese kuphinde futhi lasemculweni ukwazi ukuthi avunywe amathuba ayisikhathi samanje ibhova elingazange liwathola ukwazile ukwasebenzisa kahle lawo mathuba ingakho ngamkhomba ngathi bene inkosi yamaskandi yabona wacabanga ukuthi ngiyadlala yena wathatha ukhosi wakhomba idek ezalelo mayokati yabona ngoba wayibonile lengubo kayimfanele ngaphinde ngaqhubeka ngathi mina lengubo ingeyakho kufanele ngakho ke umayogati uyinkosi engashongo lutho yabona ngoba ukuba nje ubayogati kwakhe kuyisibusiso futhi nomqondo wakhe lo yamntwana uhlakaniphile uyisiphiwo esingavamisile angifuni qamanga sancokola sidelelane senzeni kodwa umayogati ke italente lakhe nokuhlonipha ukuba yiartist wedlula ke injula buchopho sabaculi abaningi kodwa yena ebephila nokukhubazeka engithi ke appreciate lokho futhi umthandeni nomayogati abahlukile kakhulu bobabili labantu bakhubazeke ngendlela engafani na umthandeni akaphili 100% masikhuluma iqiniso akaphili 100% ngakho ke nami ngaqinisekisa ukuthi njengamanje inkosi ebusayo eyoze yokhothama endibeni kaMaskandi umthandeni SK because if you are not looking to the future you may as well die ngoba into yosalibusa ikusasa namhlanje ongilalela umsakazweni weingane kodwa namhlanje une interview mina and I'm honored and I'm very privileged to see the future and to witness the future in front of my eye before I depart on earth. Kodwa nje kodwa ke qhawe mhlawumbe udlula nje qhawe siyazi ukuthi kade iqophe kumlando umculi kaMaskande qha ugqugqumezela nje ugqugqumezela sasiyona baloke kodwa baleka isithatha lento leyona Alright bafowethu ngiyabikela igama lami uSiphiwe Ngantombela bafowethu njengamanje sila kwi-media briefing yemthandeni summer experience ezoba ngomhla ka3 kuJanuary njengamanje icaleni kwami ngineqhawe umthandeni SK qhawe lesizwe khamba manje siyabingelela baba kuhamba kahle mfana kithi kunjani wena siyaphila baba wami sikhona mhlawumbe nje masingaqaphuzela abantu namhlanje kwi-media briefing mhlawumbe bekwenzakalana bekuyi-media briefing sikwi-media briefing laba khona iy'ntatheli kukhona abantu beyindaba njalo kukhona abafethu kuthiwa bangama-influencer ngokuhlukahlukana kwabo course basemdletsheni baningi abebekhona sizokhuluma ngomcimbi omhla ka3 kuJanuary osemdletsheni owenze kanjalo uqala konyaka imthandeni summer experience mhlawumbe nje umuntu mhlawumbe oqalayo nje mhlawumbe ukuzwa ngesummer experience mhlawumbe nje ubungamchazela mhlawumbe uthini mhlawumbe nje ngamafuphi mhlawumbe ukuthi mhlawumbe kusuke kwenzakalani mhlawumbe indaba mhlawumbe awuthatha umcimbi oyise emakhaya mhlawumbe ngakini isizathu senza ukuthi ngithathe umcimbi ngosemakhaya ngakithi ngabuka ukuthi kujwayelekile ukuthi sibe bakhulu kodwa sigcine sesenza izinto emadolobheni hayi ngoba mhlawumbe nathi sithanda yini incindezi yoxhaso umasipala awuxhasani kahle emakhaya thatha isikhathi ngoba nje owakhona emdletsheni umasipala i-Big 5 iziyangixhasa kulonyaka yonke leminyaka bengaxhasiwe so sintula kakhulu emakhaya gcine sesenza imicimbi emadolobheni hayi ngoba sithanda kuyilokho emadolobheni bayashesha ukuxhasa imicimbi ibe impumelelo so bengithe ngathi angiphoqeke ukwenza lokho noma ngakwenza ngemali yezingane zami akunankingi yohamba bekufika ithuba elifana leli njoba sibona sekukhona manje uArt and Culture uhulumeni kanjalo bengenelele kanye noMathole Funeral lapha babunala nosobabhizinisi ke abahlukahlukene nje sebebonile ubuhle emdletsheni sebeyafika ngoba bayabona ukuthi ngiphethe abantu abaningi kakhulu and babize endaweni nasemakhaya befike ngempela futhi yes kodwa qhawula mhlawumbe abanye kade ngingeze bezwa nje nosikhinkili bencoma qhawela kithi mhlawumbe ukuthola isinkwa mhlawumbe nje mhlawumbe nawe nje ukufakiso kubantu abasuke bekanjena njengoba ngicabanga mhlawumbe abantu abasuke benganakile mhlawumbe banganayikiyo yabo yes mhlawumbe nje mhlawumbe ungayigqugqumezela uthini mhlawumbe ukunaka abafowethu abasuke mhlawumbe bephusha ingoma mhlawumbe endawana thizeni bekwazi nabo ukuthola ama platform akanje ngingathi mfowethu njengomuntu okhule kakhulu ngosizi ekhaya ngikhule mina kakhulu ngosizi ngaphinde ngakhula ngawumuntu ofana nentandane ngingeyona intandane empeleni ngenxa ukuthi bese kunomzalo yedwa ehamba ngesihlalo yabo umuntu uma ehamba ngesihlalo umzalo wakho sifana nomuntu ongekho ekhona usuke khona phela ngoba uyawushaya umthetho uyakutshela khona ngomlomo kodwa usuke umsebenzi kakhulu lokho kwangifundisa umtandane nokuhlupheka
sakhula kanzimanyana nje ekhaya isimo sangaba sihle leyo nto yenza ukuthi uma ngibona umuntu o-original okwazi ukwenza thatha ifoni ayibhekisa ngakuyena egcwele udaka emzimbeni kodwa ayidele angabi nendaba neyintombi ukuthi izothini lowo muntu bese ngiyamthanda kuphinde kuzoba umuntu oyintandane mhlawumbe uzokhumbula nawe uqala ukusupporta into yakho noma ukweseka into oyenzayo akutshela hlala ngimtshela nomacingwane ukuthi into enza ingikhonzela umfana ukuthi ngathola ihistory ukuthi uyintandane akekho umuntu ongithinta inhliziyo kakhulu njengentandane uyabo and lo muntu loyo uma ubulala yena ubulala kokugcina vele akekho omunye usukuqeda nje vele uyabona so abantu kufanele sibavikele labo kube ukuthi siyabasupport entweni abayenzayo sibakhuthaze futhi ukuthi bakhule ngelinye ilanga bebe ngamaqhawe ey'ntweni uNkulunkulu abazalwa beyifumbethe Khawela kithi mhlawumbe nje asibonge mhlawumbe bese mhlawumbe sisho ukuthi mhlawumbe nokunye mhlawumbe amathikithi atholakala kuphi kanjani amathikithi atholakala ey'ndaweni zakhona bese bechazele uMasondo yatholakala khophi ithikithi njalo ko-Shoprite nalapha kuyiposta futhi kukhona kubhaliwe amathikithi atholakala khona abantu befike emcimbini ngomhla ka-3 uJanuwari kodwa futhi asibaphoqi beze ngoba bekuvuma isimo masingavuma isimo kuyobona ngokulandelayo kuyimpilo nje eqondile original wempilo sithanda ukuthi bephepha abantu kula insuku zamaholide bafowethu siyabonga mhlawumbe nje Qhawela mhlawumbe umbuzo inakhujana mhlawumbe yokugcina Qhawe siyazi namhlanje ukuthi usuku olukhulu kakhulu lapho khona esalahlakela khona iqhawe ibhovu lakadikadi umuntu ekhathele buyo khuleni ngiyazi ukuthi futhi mhlawumbe nawe umuntu owabukela kakhulu kuyena mhlawumbe usafike endimeni ingezo nangawo yonke nezinto mhlawumbe eziningi kakhulu namanje ngisakhala ngokwesifiso sami ngangifise ngathi umgqumeni kube ngo-2008 noma ingazi phela ukuthi uzohamba emhlabeni ukube nje mfowethu waqunga isibindi washo noma kuyimitha noma kuphi wathi umuntu oshaya isitayela sakhe ucula isigqumeni noma ucula isinquthu ngabe igama lamgqumeni namanje lihlonishwa ngendlela efanele ngoba akunelisekile kahle ngibona ngathi umgqumeni akahlonishwa ngokufaneleyo umculo wonke emveni kokuba umgqumeni akhothama wasala umculo kaMaskandi waba ngomgqumeni mawucula isitayela ongesona samgqumeni abantu bebengathathi serious even nathi safika ngendlela kaMgqumeni amaqhawe amakhulu uMaskandi ukuze ube mkhulu uyathinteka kumgqumeni so akakushongo ke lokho okwenza ukuthi isitayela sakhe sigcine nje sigcwele einkalweni phinde futhi kuzoba abalandeli nje ubona ngikhuluma ngiqonda namhlanje ngikhuluma inhliziyo yami njengoba injalo ngibatshela ukuthi angikuthanda ukuthi sithanda ukuthi ngoba nathi singabantu sinegazi sinemndeni sineyingane namalunga emndeni yethu esifisa ukuthi ahlonipheke engagcine ethinteka ephatheka kabi ngenxa ukuthi abalandeli mhlawumbe abasayihloniphi imisebenzi yethu kunesizathu lokho isona sizathu esenza ukuthi omgqumeni behambe amandla abo bengakaze bewakhulume ngokuzethemba ngoba umgqumeni wayitshela ukuthi ineshow ukuthi wayitshela ukuthi safanele enze kangcono ukuze ahlule indidana uyabona njanga leyo wengawazi amandla ukuthi angaka avele engasekho sekusho bona futhi abantu ukuthi noma ungazama mfana wami ngeke ufike kuyiphova sekusho bona futhi abantu uyabo kodwa namhlanje mawuthi uyabuka yini yenzelwe iphova khona umcimbi owenzelwe iphova abantu ababefunda izikole ngalezo khathi njengamanje bangomeya bangominister bangongqongqoshe even ngisho upresident ubaba uZuma ubaba uNcamalala ubaba upresident ungathola ukuthi wamsupport umgqumeni kodwa bamenzeleni ngiyafisa ukuthi ke abalandeli sikwazi ukuyikhulumela sisaphila ukuze noma singasekho emhlabeni asala amazwi ethu esikhulumela ukuthi nginewulisi manje uMaskandi ukhona ngifica ukhona kodwa isitayela esikade sikamthandeni esifeature amantombazane noma amapiano noma eminye imihlobo yomculo iwulisi igama laso ngenzela ukuthi ngiphila noma ngasekho kodwa amagama ami angimele ekuthenini uMaskandi noma uthi ushintshile usuyile leso sitayela wonke umuntu usegqoka ingezo njengomthandeni wonke umuntu usekhuluma ngokopho ngokunamalungu ezikhwili ngawo wonke amatiyeme ngeke ngiwasho uFusekwethu kwaze ukuthi zinkulumo ezafika ngomuntu okuthiwa umthandeni owayiqhawe ngaleso sikhathi nento ayidalwe yiyona ngiyabonga kakhulu Qhawela Sizwe ngiyabonga mfowethu siyabonga ayivale